uGantsheni ukhomba ukuyihlangu lemcimbini kaNgizwe sawubona kuphi nakuphi lapho kufanele khona lombokisi njengamanje ukubingelela yini mathindo acebisa intombi zimqomela amehla kabanye baqomela imali utwazi ngana wethu ngabe usuku lakho lokuqala lancotho wenza ukulungela press subscribe button share phinde comment khona konke subscribe ekumele khamba usenze kube wena oqala uthola notification mase ufakela evideo phambili engane zawethu uGantsheni unqinqa abantu ukuthi abaye lapha ke emcimbini wayo ke EFF lapha ngomhla ka10 eMoses Mabhida njengoba ke ekuveze ngokusobala ukuthi umalume wama hit after hit uyoba khona lapha ke Mabhida edlala bukhoma ngane zakwethu kubukeka ngazi ukuthi isasasa lomcimbi kaNgizwe lincipha linjalo ke kusabalele vele ukuthi abaculi abakhokhelwe lingeke lisabalale lingeke linciphe ngokuphelele ngoba abaculi abaningi ba desperate for ukuthi beyodlala kodwa ke uGantsheni ukhulume wathi Sanibona ngane zakwethu uGantsheni lo cha bafowethu ngithaqinisekisa ukuthi ngomhla ka10 February umgqibelo isabatha lesiya kulo ngizobe ngiperforma lapha emcimbini weEFF eMoses Mabhida Stadium ngicela bephume ngomningi ngizobe ngikhona ngiyabonga iline up iyashisa bhe ivutha amalangabi ahlangane khona Dako